günden beri katıldığınız bütün programlara, bütün basın açıklamalarına ecirlerini yazsın inşallah. Ve Rabbim İsrail'i, Amerika'yı أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو مأثور بنزل أو هامل الميعاد الله أكبر نادي ودعس على محتل البلاد الله أكبر نادي ودعس على محتل زاروک غازه لهویا وان کسی کو کتبونا وان گمیادا ودچون بآلیه وانا کوا رسم جواره چه دکرن مساج جواره تاویتن بچار چاوال هویا وابون بلکی او چونا وان گمیه هانه که ببه وسیله کی وکی گمیه حضرت نوح جبو خلاصيا ومظلوما چاوي والريبو چاوي مجي لريبو مجي مدقو يا ربي احتمالك بيوقع قتل عاما هانيك ركو أفببي وسيلة دريك خيري أما إيرو وسعت وككونجي دزانن سيونيست ظالم قاتل وحشي جارك دي تري عادتا وخرا نكرن او افسر 2 سالا یا وحشتا کو دکن جارک دی تری اف انسانی کو اهل الاجدان بون اهل الغیرت بون یک درد کی واهبو جبوکو ریک کی وری وکر جبو وا مظلوما وککو امدبینین مداخلی وان گمیه هانه که دکن براستی هم شاش نبون براستی مهویه کی دکر لیبلی دیسا اوان عادتا خوبجی آنی اخلاق خوبجی آنین اما ونجی وکا هر جار وکا هر وقت افسر 2 سالایا لوان میدان هانے کے ون آلی کاریا خوش برای خوراش خوش کے خورا دن نشاندان گلی خوش کو دائی کا گلی برا گلی خورتا براستیا خودے اگر کو امش دلی خو خبر بدن براستی جه خبردانش خو نمایا اصلا ام شرم دکن خبر بدن لیجبو کو جوه پی وچتک دست مدى نمایا ام جارک دی خبر ددن درد خوش هورد بیجن و الا افسر 2 سالایا ما خبر دا و ظالما قطعام کر ام جویان و ظالما وحشت خو زیده کرو کم نکر ام دیسا ترک و میدانی هانے کے ترک ناکن ایرو وان مسلمانو وان کسی کود وان گمیادے گازی مدکن دبی میدانا برندن دبی لما خودی در کون حتی کو ام بکی جنزافری اب وظیفہ میا ام وابتنی ناہیلن بدعای خواه بوی حالی خواه بهر حالی خواه ام الوی دعواهانے کے خودی تیه بکن barış anlaşması adı altında bir esaret anlaşması aslında Filistin. Ey mücahidin ensar cihan ma hayrana ve cihan ma hayrana ve belediye meydana her demi hıyanehu her demi hıyanehu Bugün burada sadece bir gemi değil,
insanlığın onurunu, ümmetin direnişini ve kalplerimizdeki imanı tazeliyoruz. Sumut filosu yalnızca denizlere açılan bir gemi değil, zalim kuşatmalara karşı direnişin, sabrın ve Allah'a olan teslimiyetin adı olmuştur. Gazze'nin karanlığını yırtacak olan bu gemiler sadece ekmek ve su değil, umut, kardeşlik ve özgürlüğün müjdesini taşımaktadır. Rabbimiz buyuruyor ki, kim bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibidir. İşte Sumut filosu bu ayetin ruhunu taşıyarak yola çıktı. Biz de biliyoruz ki zalimin zulmü ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın adaleti ondan daha büyüktür. Karanlık gecelerin sabahı mutlaka vardır. Tekbir! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Allahümme ansuril İslam vel muslimin. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي فلسطين. اللهم خرب ديارهم ونكس أعلامهم ويتم أطفالهم في فلسطين. اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم. آمين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بحرمة الفاتحة.